Obia we name me ye what me akọ omission bia nim say me papa age even gambat atenasida Ghana Battalion nti o segesa na omo ho ewo kumok headquarters hankasa de omo huru say sa spirit no abaji Ghana asiwo ka me ni Ghana ni e de be call child one man say child Abujafo ye WO1 na ebo nkomo anasa ho ye de januma da Roma ne nyakopa da Roma ye ho ye bi ankan e da na simpacho udi ni nyina sabo bi mame within the WO1 retired Charles Kwasi Aje na se Aje no de metimi aka se opanyin ochichi Bredi me papa o papa ne prekope abusia ene ne atwamfu amana tonkro ye dika ne di nkomo dada fonyi na ma hwehwe bi na yenko yensane mu ntem wadawremu de ekoso efiada ene de ekoso no nda no se wo bono tofua na wasane mu kakra bi di ama ahwefo a ede ne ekoso fiada ne memenda fiada no eye bidibo anti awia no otena pakam omo show mo gold ekoma na kwa aba ansana ye be kai ekon a wokon no nti won se ohini bia otifon ma oti peaceful answer na wall aba anti after war no asa osusudi anu aye white nti no ade no Friday ne de no no what in the baby within the hene ansana obekoko nti okoko no ane sa atma ye black nti se de wo kono es presume say odeko osi week na tuisa obaye fufu ene nra nso de ne enu ano won se ohwe ya anadwo no arebe che nu ano ye de ne ko nsu ma na dwo baaye no obekna bontin bio nti ye dan ho ewo nwura nu ponum ma ade achi nti ade achi ye no se wodidi sa ohun ti etwa adwan ho anadwo no ase no na odidi ansana o kwa akoda nwura no ene mayehwe nenso enenso ede ne bekoso ene anopai na nakọ akofraka mu sa Ghana has what ayen kwa Bosom ne friend man ba feel life say no no nipa bekasa wow kan pa na say ade aye kofre na mo ho no ma ka be hu eno no fidie ti twa na oh nse wo cha wu twa wu hu hwe ne kasa no ana omom wani ene hu mo ba kra se o ye friend na wo mo ba no wan hwe yi wo ben ho kra bo asem mo ba no ne ayi no de ba no it me say mo ba it me say e ko kra me mo ba gu fe de me maso yes e be say mako fe na wi nti de ebiem na be koso nti se musuye na na oguso awo yi no on se na me ni nua pani no ne e wo edem ho nti kankamia no ne musu a yode ma ne nyina nkrofo mbekeka na bia bibisi hia me se ya me se kankamia de yode ma no nti se kankamia yede ede na ye yesese no ene ono ye fedo dompu nti owie dompu a afi ne ye kokecheku wo nti wie kecheku a afi na obe fa no ho na wakonwura makoma omo aduane adi owura mu Satem na obetena sebo apakan mu no abusia eti efrifia dan besi nne de ye di ka ye no ene ne de ye bekoso nya no abuntufu ana afi ye ngwam ye bi se nsem bia ye de ani ehu na ye ntiase na wada ma efia dan titi no ye ko akonye ho no ye hu se bosomfo eso a bosom no na ya ya de bi se kashira odi esi so adru baabi na asane ye bontwene no osane nkakra ekọ baabi nemu ayese afa ye hu ya ne se wagya de abo ho no ede e course no e kire se on se obegina ho no ana ede Bosom no besoa ana omo mukuta no ye pa peja Bosom free fam no obi atwe no ho
ema ne ka one chiame no nko a chiame ne kuta oma no nti obebɔ no mrane saa ko se bosom no beba nti oba be hye ayinim obehene ne na ayinim a na waka kire ne se saata won se odnensa ebo ade no ho saa nti wode bɔ ɛho no na wo kire ne se waba nti wo chia na wode ho na gye so honti eyewie na chiame ka kire ne se Appiah duru enti oma ye kashiri enti kashiri ne to no ene se uhu de uhu se wagya na besi fam ase no saata mo nya boso no na ne ye hwe kashiri no a eso no ene na ehunhia ye nya boso na esi wo no ono ankasa de ono na ne kashiri no ene ka asem ne kire kashiri tumi be na wo kashiri te se mpanefo bu o se osuna nka wonti na o se mkofu we na kashiri eye between wo ne sa no ma na eso no mo ono na edam mo mi no montem enti ono kofi no ofre no kra no oba okasa fa kashiri no enti se no se so hwa ya oba na bo man ni twi kashiri na papa eho wo so che sata na wonya ba bi ntanti wo gina konfronum no wa pu west na ma chiame no bo so asa yere sese na de kashiri na ma na ne ho wo so na jai se kashiri nya ton sempe ne ho wo so no sata no wasanya ba bi a okasa afa na wo jai ne ho wo so okay edru ba bi mi se hu se wa wu na ade ne da wachi na ese ye to kwa ni ewuro kwa eno so kire se wo sa mema miensa so ene se ene kwasi entra se kina ye yino na wo kura yo hohu wo beso okoso no mu a kwada ho koso no mu bi obia dabi onya ohwe wo do be uye wo do be sate se de wo de yesa na se bibi be ba be wura mi mu dabi ade na ikuta wo no wontimi nyusa na mo wo de wo na control mu mo mema miensa no o ne control mu okay ese ade na na control anya wo mum na wo control dabi ayi na kuta ye no eno na emubu ye nti wo go ho no ma wunni mu abeka se nipa no na area te sa bet ade no na eyi nipa no mum sa sa ade no na wada ma se betimi achema de ade no makaka bo ma ye se ball sa no enye tete no ye fe no ntoa enti ena na me di ka kire mu no bi wa ha bro mamu ni fansa asena wo mu na ni fande wo mu ko ye nti wo mu na ye asase wi ankasa ena ahi sesma ntoa droman kukuroko ni antwa wo ho bedia obi afote ha woko kwanza kure me ye fifi kuro no omo wo so za kuro ni nyina ye nifa asase se nifa asase fo ne de we ya na mu nyina no omno ye de ko ye nti wona gi ansase ni ma ye okay ana afi ye mrai ye ba ye nimu a na mi ni ka bisa we ansa komo ye dia nyina ye nya ngo Bosom ni din pa ni din de say ono za Bosom ono no de wo ye se no ono ne ma me papa ko fa we ni mu o kire papa ba bia we ni mu a omo wo ni nyina ewo de aye se bo no ono ne ma papa akwanya no kire ne ba bia we onko ha we wo ha ko fa no brem we wo ha na omo me ko ma me we ni mu de omo ye sabio esirema Bosom nko omo bo we na chidom akwa aye se akwa ha lipa se beboa me na me mai okay enti we mu no omo so ya Bosom be ya okay de ye ko frɛ omo no bego ene ne ma bego no atefra mana amanfo de ne din tena no ne papa ne ni bego no ona ye bego no papa ni no eza mo de mo no man ko fa ne ba no mo ko fa ne papa ne no o man na nkasa tekure mu omo papa no bego no kure so na meka se kuro we ye Bosom no kuro kam papa ne kuro man kasa ne pini ka pini na papa fili
na haya Bosom na nkasa na aye kuruwi enti mbapa babia ni babia a wo firi ye na ye firi ha me maame me kasa me se me maame kurom ni me nkasa me frasa ma obi me maame kurom ni asama bo me ko wu okura ye dem beba ha enti di enti na ye se me kaka me maame kurom ni sana ye papa kwaje no wona ye kuru okikiri kuru no kwaje wonyi ndumfie be sansa no woko okay wo share festival bia so year bia no wo she wan yenya 147 festivals but ya de no na aye ye papa age because once no wo be she sem fie no kwa wo be she festival na se no wanyini no wo ba ene wo share mako aduanan 147 festivals memfan sese na na satem kra no mfinhia aduonu a na se wonyini bo ha ne aduosia but we don't know na me papa a tough man a year before his death no so okache so be tough 1 year ansa ade asiesie no ho ansa na obekọ awako ampa papa tough 1 year 1 day what do any who papa oh me nyini na papa bu e kra me dabi oh okay wow me papa nante pa me kra bem na no odi miti kwan ade me kwa ha wenim nyina krom nyina menim ho enti we ni kire mu biem wo wuda ho 1 year asasai me ne se o card o ka se obeka dem 1 year okay e de asiesie na chi ansa no bem enti eno no obi anhu na ana oh yet ne odidi sorry pagan transi mani di edidi odidi wi ani abefa na edi te se de o wa ho odin ana o ye na mum wa mpie aha but bibi hia na o ma ya pagan abani mu ha na obeka asem kuro a kire no akohede wow yenhwe komo na eda ahwefo yesan hwe enu ade no enu ade du ba bi hu se bosomfo wafa Bosumi na wasoa edu bebe se otoko ne eba saa mprensa no ne ade eno so no na omuka onse so hwe ya ohien ne hima nyina no mu gina ho na one omu busa no kwanso ko odem 40 days Appiah okobo ne de onyae ti amane na mu ne di onse ye gina no na eye no wose yenko asrem ene ye kokoshe dan na chi ho le fro asrem okay na sad na me hu dan me be se bienu asem e de na wu sabio simfo abosom no omo dan ba ko no ene de we okay na the same dan bi ena panina so etenem nti wo ko sesema bo hu sad dan we ya bi si no nkwansa fi bo hu dan kwansa dam de the same parties around oneyere me papa bre pa nsa na woma ya de cement ikura ye hu yi openo nacha na nti ne dem ho de okwa na status na wo no no na tie de na ye mfa hwe ne dem ho ankasa kura no oha ompre nta yimfuturo okay ye dem se wasan hye ye mra na de no so ntam ne mfansi ye nya ne nti se ne konfo betena Appiah msebo Appiah na se jata ade ne jata Appiah se o jata sirimus no aboa kase aboa kase a ono ne aboa o ye kase okay eti yaka ne se jata Appiah die na arefo e behwe ne be hu se Appiah nti se jata na ya frame nti se jata wow mo flame Appiah nti se jata on se wo hwa kankan me anim ho no ana dompo die ni dompo so akire boa okay die na chi hwa me ye hayi saa bosom no omo akire boa ene saa boa yaka so omo akire boa ene den ti se asante agonafo yesi ya akire boa ene kwankwan da biwu omo soso e wo omo so de ese meme ya asonani asonafo ye yakra boa ene kwankwan da biwu okay ono mo soso omo de no nani jata no okay nana enti watana Appiah ni mu ade na bekoso okay
Otena paka no mu a ansana normal omra no ene bigo ne da kramunum de mu a ye fro mu kasa no omo papa no da ne ne wone tegare ene ekodidi nti wode boy bi frikru ma ofrasuafu omne soa no papa kofa ne ba ye nyina o konwure mu afia saa nkrofo ne nana na soa no nti man papa ne wuye no ne nana ana wakoyi namba nti obaba befa Bosom no wa ha onkom ne mu behu ade a bigodi ne be ya kozirumura mu ho onye konfo ne nana esoa se de o papa kofa no ene wayi ono ko ene wayi we no enso ofa ye behu de babsi en me pese no wadu wani behu se na na akura wonkom wonye hwe wono kura se sem se ada so university na say na ada how wow omo nim no se ene na ubehu se nye ono na 8 years no ye hu sa abrofo no nyina ba ha bisa ene ade normal na efri akonfo bi kura ya abrofo shasha no mu ne but say a pre-COVID time no omo festival na nkasa mu but no omo ba bi America bi Germany shasha American say that whole but a medical doctor ana temma aka kan wo temma no de we tutu ni ba bia wotumi ekokofa oba kana ye be sorry so na mamisa we ahra tiefo bedi mo ya asema emisa wa wo ba ko school kakra enya suehunu kakra na mua be WO1 no ade na ansesa so ma minya me papa ne me mfa ngunje na me de me ngope Yesu yi bi nso obi a onemi yie wade me akọ omission bia nim se me papa aje even gambat atnasida gambat yede Ghana Battalion Namwo Liberia Gambat 6 ade bisi ho nti o segesa na omo ho ewo kumok headquarters hankasa de omo huru se sa spirit no abaji Ghana asi ho wonderful na se enam wo nu nti ena papa nam so ebe yoye ye baaye no me moba anegu matarim ne teta ma bi hunu eye ntwenu ma ye eche me papa na pastor be friend Pastor Paddy Major Paddy ono na army commander man de me baaye se on fa me me papa nti on se army ye wo asofo ewo mu sa major no wo ye army headquarters sofu ono na me military police ni menya adwuma wo army headquarters me kwa me clerk enti me nkofed na enam no ho army papa army commander yi Major Paddy e ma no e de me ba e be che me papa nka se makoko masaba wow oyi matare go papa e Bosom ba ko dem my friend ntem hon man papa that no way week sorry yeah ko ma Bosom so di bezi obios na emoba 30 no eguso etu aboba nke ye to di abo no matare no no neguso asman papa kan say we betime ko me ba asman papa kan ya no Ghana ni ba ko pe ene free answer the friend Gabo obi okọ Gambat 6 bia nim sa story nti nkrofo no bi eye asofo ebi no mu ekọ asori bi se me na okọ social media se abohu questions am betru ai wow enti unu ho da dabi efe kwa ma shemu kra fi na wa wie ka me ni Ghana ni e de be call Chad one man say Chad me nko one man nti Chad war no break here no me na me evacuate all the ambassadors on embassies me na me evacuate om ko Cameroon we friend say enye ya funya de eye ni ade a obi abetime ho a obi abetime de ada nti say ye wo ka no o gidie ne say obekwa asore na
Nyankopɔn ahu Nyankopɔn ho because me gidie ne say de me beto on me fie no me Nyankopɔn ono ansa na obe wo nipa no class wo Nyankopɔn no wo no wo nipa no because Jesus Christ you are from God order as we from Bible me from God ada ne emfa adwene nko Nyankopɔn the God Jesus Christ or the Jesus Christ Muhammad or the Muhammad so what you say Adam or the Adam Adam ne nka say Jesus God as we one more the go no emrofo from God e Bible ndina hwan eye ne papa no mene wa hwan eye ne papa almost a smaller gods a smaller day gods and a big day God now ya gbe we call no na ye too late aya na ebridru be bi say Ghana for say dey see enim say ye ade ni ye hu say ofiri Bosom kase fie no bon se basa na se namfo kora twetwe wo ho firi wo ho ye mpese ye beka ho aba wo nchen esi so bi ye no nton se di ofa bi mu sa me call mission Lebanon me call 13 times me commanded MP detachment Israel almost 8 times as a 9 times. Why you doing pa me escort to Saudi baby amomo friend Makano me call 6 times enti me baby the omo ka se Nyankopon no o ko Saudi a kaba no eye bo ene da ho ene yesi de from say Bosom so kamoni bi oso akọ kaba no akwa busan say de na eda ho omo kokoso no eye bo finally ejeje ma no to so say okay wo siria ye nua mpanimfo no mu firi mu pa sana ye ba sese no mema no metoso 3 mema no na mo ko fe list na nkasa me ye jabre 90 something na ja papa no bro ha ye bro sabe se ka de wo ni nyina ke wo kan wa mo bro ha o ye bro nsa de wa ware ma sai mbapa yire man nkasa ye 15 mema me no man nkasa na onuen kuma yire na ne wofa no yire na mbapa no ono enam se odi ni wofa ade enti no ni wofa no mi sai nyina yire no nyina ye na yire obresi obia anu wo wa pa na se eye amamre kekenti e do mo so se ne yire no mu no se ni wofa yire no mu no ni wofa bia yire eye ena me ka se eye na yire bet ono no ontimi beda okay bet ono ankasa de ye no ena 15 wuni mo ma me no mu nyina me no mu nyina o mu nyina bi da so ho no se aka 1 2 3 aka be 3 ani o mu so mfie kwa animu se man bedu kura se wono se wono kura de enkan ni pa ma bedu ne ho ode kakra otimi kasa kakra betima kasa mom no odadem na bibisa ko won se nka eja nka ebetimi anya ne ne di ko ni aboni kunu ho nkomo kakra eja yesi obi ni mo enche wo konwa boa mam de ku ho madam ma ye re interview ya ababoa me no menyamu baako na ye no ma bo mu kunu nkomo aka me be bae no akọ se me ko yade bi wo seso mi jawa mo akọ me da se pa anya mi sha na nanom ko so enya okese me da se arefo Nyansapo so nko na abenya ne sa wunya ne ba bia bia na de bia na be show nkran se nya abotre efrito na onya hu Nyansapo a na wa relax na wa twen WO1 na ye ne bo nkomo no from efiada no memenda no enne kwasie de be koso papa na bra bo mu nsem kakra ene wono a kode a wako e wo Ghana asrafo police adwuma no mu ene ba bia wako ababia medi ni abusuapanyi owusu adwumi ye mamu nyina mo ene hwa wode ahenewa e ma remfi so be subscribe o be share na be like na do ade nchen so ato ase dia mai ye hya bo se ye bo mpa ye ne are se ye nsa be ka opanyini ne yire no maako dunum no emufu abembo ne ene wo modi nkom sante wo kasa bi se sabe se wakonwa boa e kasa wayi mframa obi ene wotimi gi ho akyini omo ne papa no call na e kra na papa no wonsam te sei di mechie na ye hwede be kwa akosi ne damas Adenti ni ebube ne brebe se si ebube ebe ye de den kura preko enim sabe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pii ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabu ni hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nye yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Mada Roma ntuma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne ho hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi no no ya aben ntuma nyina ni mu ampata na wo yade ya